Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apa naman ay, Apay aya, saan ka na mapan makichismis ko na kay? sana ka mapan makichismays, mapanak gumatang. Sigurado ka? Kunakmitkan ka saan akon a makichismays. Rumbang laing, tanay. Nagado a babae tinaipabarangay, gapo iti kinachismusa da. Kukumaray, adda akon. Nasaya at magtadakan, kumaray. Itay na ka pa yung urayan. Nakita kayo gayam iso nga imaya kadagos. Anya nga ti pag-iistoryaan tayo. Ni Marituyang sigurado nga dabalon na achismays. Ay adu ako kumaray. Nakaurno nga kiti may istorya kada kayaw. Ay katrugyam nga ruden Mabalinan ti agistorya. Ay mabalinan. Sige rugyamon maray. Tanay, awang pa'y customer tapno manggag ko ana imbag. Amuyo jay bakit abaak akalugaran tayaw. Sino day ta? Jay ngay adda tersina na. Ay, saan man aday tati istorya, maray. Ay, sige, maray. Ituloy mo. Tinagan nakit agrugi iti kwa. Ay, uston ko nakmat. Siyaksa, matanday tayo chismis mo. Nay. Marurudak nay. Apay ngay akas ta ti reaksyon mo maray. Kud saan mo't asikat idakdak matang. Wenmet nga main marikwanang. Nagadaw dagiti baak a babae ditoy amang rugi tinaganda iti kwa. Jak pa'y mga minalpas di istoryak. Tinagan na kat agrugi iti Ay, kwa. aga-apa tayo no kastalaang. Na, Uray aglilin ni patayon. Si sasango asyak tis istorya marituyang. na, Si kamot marikwanang. Apay, si kaaya tinakdaka mahatan ni Marituyang. nagadua ba ak ababay dito kabildatan? Kat, kunamot nga agrugi tinagan na itikwa. Oh, dinalawag asyak dayta. Permi mo't ang nagsensitive ni Marikwanang itaan niya. Un nga ron maray. Saan mo lang nga ruda na naituloy dya istorya? Agung mga may. Iso nga rud asininyasan ka pumanaw tan. Tadituyen nga ituloy mo dya istorya kuma. Nasaysaya at pay maray. Alan istorya nga rudan sakbay ang mapanak agluto. Tanay, aldawan. Asino dya dakdakamatem abakot aya? Ningay kwaleng. Kwaleng? Wan, jay baak abakit di tapurok dos. Wan, malagip kon. Tay nakangis-ngisit abakot akulot apirme tibuok na. Saan sapay nga agdigdigaws? Apay ayamaray. Anya tinapasama kan kuana. Nakitaray maray. Na, iti dayjay nga edad na, nakitaray pay laang. Imbagman, taada na ngayat kan kuana. Amaw no asino tinakitarayan na maray. Baknang alakay. Na, imbagman, taada pay laang lakay anang itaray kan kuana. Baknang pay. Uy-uyawan tayo ni kwaleng. Baknang itan maray. Jakmat inoy uyaw ni kwaleng. Saan aya? Kano kay bagbagam lang itay? Akaslasaan nga agdigdigaws. Kas kada nakangingisay. Na, ay uwan anya. Ay, mabalin mo't siguro nga ibabaway. Dagiti na ibagak itay, Marituyang. Paludak man kagawad. Manaw! Day, makaugat kan sabay. Ay, talaga makaong ungutak. Kan agong ungut ako na talaga. Awam matibasol ko kan ka. Saan asika ti pakarurudak? Ay, ni Marituyang. Tapay kagawad. Anya ti inaramid kan ka day ta kumarem. Ichis-chismis na kit din. Ay, kano chismo sa mga mina talaga ni Tuyang.
Ipabarangay ko no kasta na laang. Ay kawan Nagadaw ti chismoso kan chismosa may rekreklamo ija barangay haul. Ay taylod ko na kagawad. Ay, makaong-ungata ka talaga. Makapahay blood dayjay atuyang. Ha? Ay ka-chismis mo mat ano yung chismis na ka. Ayun anya. Na, nagsaya at nasing-asing dayta. Mari Maria. Apay ajak na panunot adagos. Ibang tadak ang nangisingasingan niya. Ay, nalaing ka magayam. Kat gapo itinsingasing mo, ay ludan ka na dagos. Mabalin mo siguro alibrad. Saan mo na panunutin? Wan ko namon kagawad. Man ti kastoy gundaway. Ay wun manlagan. Libre, paraken ka. Mga makiramraman ka mo't makichismes. Saan mo't Na, saan nga? Tunggal mapan ka ititirsina ni Marikwana. Apay ti kunam jak amaw, makichismis ka ijay. Na, kasano nga amaw? Wala ta ititirsina ni kagawad ti pag-uumungan nang itichismo sa babae. Ket anya ngay gayam ti nagchichismisan niyaw. Kita manday ta. Interesado ka mo't lagayam. Interesado ka dyan. Damdamagak lang. Wana, takayat mo amaamuhan. Ay nasayat no para dengeg ka lang. Asan aday tay si ti paggapuan ti chismes. Tapno di da ka ipabarangay. Kuya, nanabag mo, Jace istoryahin da abaak abakay, anak kitaray. Ay naudi kan iti damag badong. Ay, amok daytan, kinukwa ti rugi tinagan na. Kuanang, Kuwaling, kunaklaki di ani kuanang ay. Sasaya ato madakamatin tinagan na. Tanay, dandan ni agpadpada dakin ni Marikuanang tinagan. kuwaling kunakmat. Oray makaungot ni Marikwanang Angam saan mga iso ti inak inis istorya. Nariga tay, na may reklamo ka dita barangay hall. Sangwak ida, kabuteng ko kidan ti maipabarangay. Kano komparim jay kapitan. Ay naglastog kang agsasawa. Ay agtal na katuyang. Tama nga no si kanto may ti sarunuda pagchismisan. Kagawad ko nang. Awanan ti may nagreklamo at naichischismes. Ay, awanon, kapitan. Ay, agasa mo ti nga pulong ay may nagreklamo ngay. Adan to pa inton bigata. Na, ay, saan mo na may ibus ti agreklamo? Ay, ado nga men, ti chismosa kan chismoso dito'y barangay tayo, kapitan. Sukit adyak kayat day ta chismes. Ay, kapitan, amom ka day. Ay, anya day ta kagawad. Iwarwaras ni Marito yung akurap kakanaw. Anya? Iwan, kapitan. Ado ka no ti kinurap mo apon daw ti barangay. Ay, makaunget ako nay. Nagalas at talaga ti ugali day di atao. Namimpinsa na chismosa. Chismis dayta ni Marituya. Diyak lang pagharap akas jay ti ugali na day jay ako marim. Nangistoryaan na ngay iti dayta. Kadagiti tatawa. Ay, imbag kumamot nupod no. Ay, no umay to dumawat iti bugong. Di mo ikan. Ay talaga saan? Nay, Ultimo asen, jack to ikan. agasam day ta pa ng pirpir di na kanyak. Ay, nagsaya at titrato takadakwada kan ni Pari Badong. Ang kompormimot gayam ti maibagbaga na itiliklikudam. Ay, ang mga no adupay tinis istorya na kontra kanyak. Ay, kasta siguro Eh? Ay, inaksamot apaun ay. Ay, don't do that. Na. Agkalma ka laang. Ay, inaksamot ipungot No. pa nga. No. Saan ko na? Kasanumot ngamin, kat pirpir dyan na kamay. Maray! Maray! Yoho! Sino ba iti kumari mapaypayapayam nita? Ni kumarik abanang, ang karkaraid ijay paraangan da. Kahit nakita na ka.
Timalyaw, awan mo't reaksyon na. At dangarod aramiden na, disturbum ki din. Na, wan ata mapan ko buluden jay karaid na. Tila mo inka bulbuludan. Nagsadot ka magayam nga garamid iti karaid. Sa kumanan tinakita man. Tuladak man mo ni Maribanang, karaidak mo daytoy arubayan. Ay, agbubulod ka talaga, tuya. Maribanang, nalpas ka din ang nagkaraid. Tapay nga umay mo damag-damagan. Na, umay ko kumabuluden day takaraid mo. Ha! Day tati paglaingam, ag chismes kan bumulod. Na, apay ang makaungot ka, Maray. Asino kumatisa na makaungat iti panang ichis-chismes kan panang daddadaal mo kan niintay. Ne, jak mo pinirpir dyan kan inchis-chismis ni Kapitan. Anya saan? Ni Marikwan ang amis mo tinang istorya. Ay na, Maray, awan inis istoryak akasta. Iso asaan kan akayat apabulodan, wano padawatan iti anyaman dita. Ay sukatamkit di jabugong adinawat mo iday. Saan mo't akasta, Maribanang? Oray dagiti asain. Isublame. Ay, malagip kaw. At dapay gam binulod mo abagas iday. Na, pati ka di dayjay, sukatakpay. Amen! Isublim amin a binulbulod mo. Adi mo insubsublay. Nakabalisak matlangan kan ni Mari Tuyang, Mari Maria. Nakadumog may tamagmag na di ta kalsada kagawad. Ay, mabain pa'y at tumalyaw ah. Naglaing ka nagaramid iti istorya kagawad. Ha, pinerdyan nakmat ngamin ita. Ha, Amuklatan na kagawad nga aramid mo dayjay. ay uwan mayat matlaang. Mayat ngamsan met akurap ni Kapitan. Kun naklaang mat dayjay Agam kasano ngay no patsun dagiti tao. Daita, tikong kunaking ka. Anya nga ita. Urayam nga may pabarangay ka. Jak mo't pinirjan ni Kapitan. Asino pa itan ti mamatiking ka. Katsi ka asino pa'y kumangay. Patyan na, no ibagak nga awan ti inchismis ko akasta. Kababain pa'y kayo din kan ni parintek. Ti pagdanaga, jay imbaga ni Maribanang, asaan ako na makadawat iti uray anyaman, ultimo buggoaw. Daitan, dilubyo wa talaga. Anya nga iti aramide kaun. Ay kiting ka makisarita kan ni parinting Agmay sa akamapan. Ay kitwa na. Si kagayam tinang ichismis. Di nakiramraman dita, tuya. Sige na, sumrik kan dito opisina na. Sikan umunakan. Sikat nakabasol, iso arumbang sikat makisarita. Ay, umunag kayaw. Munog ka kanaw. Sikati umuna. Ay, nagadukan nga momon umunag ka. Di nakiduro na. Marituyan! Uwan, Kapitan. Siyak. May kakasarita. Ay, ala, tapaayabak ni kagawad kwanang. Ta iso, tinangidanon kanya. Makitam to yang. Kunak to, may anasaya at nakisarita ta kini parenteng. Di nasolbar ti problema ta. Wan ba daw? Kunak anoong tanak ni Kapitan? Tinasaya at nagpalawag ka king na. Kandim liplipatan, di palagip na king ka Adda ayamag. Makitam dahi ta. Nalipatan madagusay. Jay ko na naasaanan ang makichismays kan agichismays. Iso may. Wan, jaklip-lipatan day tang imbaga ni Kapitan. Kanayon mo laglagi po na. Ay, iba daw. Anya ngay nga tati pag-uumungan dagi jay babay ijay igit ti kalsada. Na, kasla interesado ka. Ay mapan kula denggeng. Ay sanay. Kay bagbagalang ni parenting aliklika mo ti agchismes. Ken makichismes. Mapan ka manay. Ay wanan niya. Masa pulsa ka nayon na mapalpalagipan ka Agawid na kitay. Ay nanatoyang agnakam kan.
adu ti dadaulen ti madi nga istorya. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingan.